Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Hano je hari impamvu nkunda Pasiteri Isidore Mbayahaga. Ndamukunda kubera ko avugisha ukuri. Yesu ni umukozi w'Imana nkuko tubizi. Ariko ikintu gikuru ntabwo yizeza abantu byafata cakira biriya ibitabaho. Pasiteri Isidore Mbayahaga avuga ibintu bihuzizanije n'ubu buzima tubayemo. Iyi life tubayemo. Atari binyoma. Akubwira ibintu nawe wumva kandi byakugurira no mumaro. Niyo mpamvu nkunda message ziwe. Hano ka video nagoma ndakabereka ingene yahondaguye ca kimbwa ngaho ngo ni Apotre Emmanuel cikoresha byacakira. Mugahino yuko ndabereka kano ka video kiwe. Banza mundabereka kano ka video hano. Uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi. Nimuze mujye mu nyoboke narabonekewe nabwo yuko bizagenda bitya mujye murira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana ubwo wazamutse wagiye rega ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi bari mu mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya. Erega n'ubundi nuko abantu babakuyemo ubwenge. Bamwe muri mwe muca muvuga ngo erega ivyo ngo wa Satani ngo nta mana azi. None wowe uzi Imana uremeza yuko kubona Imana rukurira ku giti mu mashami. Mureba nk'iyi foto ndiko ndabereka ngaho. Ibikoko nivyabaye. None mubona ariko ababeshera. Abandi bagashora abantu mu buvumiro caves. Ngo mugende nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera. Ubwo nyine waswitchinze mu wundi mwuka. Erega bano baporoti mu mutwe barafite ihungabana umenga ntabwo urikora neza. Nabino vuze ntabwo ari mabesha. Murabona nk'aya mafoto mubona hano aya mashusho murabona ngaha. Bityo bigakorerwa abantu magana ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe baba b'amadini baba bo muri leta. Hari abatakaje ubuzima muri byo, hari abantu bapfa, hari abantu bagwa muri ubwo buvumo, hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo bari afite indwara ntiyivuze we ngo uwo ngo azamuvura yabanje akivura se nawe kwa barwaye ahubwo. Ni kuvuga ngo agereranije bano ba profete n'abasazi kuko umva kabagwaye yobanza kivura ubwe. Ino yuko avuga ngo abavure abanze yivure kwanza urumva bagwaye mu mutwe. Erega nivyo muvyumvirize neza. Ntabwo wubona umuntu ari karapfa ukamurikiraho umubeshya ngo ugomba umuvure umuvuzikiza. Ubishoboye kuvura ni wogenda mu bitaro ukavurira mu bitaro tukaraba. Ukabyemera ukabyemera furu comes to you and tells you mfite ububasha nahawe n'Imana ndagukiza. Wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo ngibyo. Hari verse zimwe wavuzeho zitari zo muri Bibiliya. Izihewa Verse ivuga ngo ngugukubise urushyi mu musayumo. Ngo uhindure akubite no mu wundi. Hanyuma indi verse nivuga ngo abakene ngo hahirwa abakene aboro hanyuma kuki wenda hari izindi verse nazo wenda utaratubwira ziri muri Bibiliya wumva zitarizo kuki ziriya zo weme uvuga ko atarizo? Sinavuze ko atarizo. Navuze yuko abantu bazitahuye nabi kuri inyigisho z'abakoroni batujemo. Kuko igihe ntuze Leopold yegeranya abishwa ba missionnaire ikegeranya n'abakoro baje kudukoloniza yabahaye mission yavuga ati mwe mugene mutwaye Bibiliya nange mutware kimoko. Mugabo imbere mu kubita abantu baba missionnaire babanze bategure bari abantu kugiwe mu kubita ntahindukire ngo abasubize. Oya
urabyumva Buriya- abaha n'imirongo bazobasomera bayisoma nabi urabyumva baraza bavuga ngo handitswe ngo nibagukubita mu musaya ucubaha n'uwundi tibongera kwigikurikira urabyumva gukubitwa mu musaya si ugukubitwa ubuhiriga si ngori n'amakofe birivuga oya iranabibuza urwana gute sivyo ubundi mugani urwana gute oya sivyo ahubwo niwagirirwa nabi umuntu yego akakugirira nabi n'ejo muha imbabazi iburyo umuhe imbabazi bubafu nicyo bivuze urabyumva mugabo ntiwovuga ngo jewe ngende ngo umene umubangabanga ngo ejo ndaguhe n'uwumene gute hanyuma n'umudamu we aratwenza oya nibyo birumvikana ntibyo bishoboka siko bivuga hanyuma yavuze ngo hahiriwe aboro bagezaho ariko bibiliya ivuga ngo hahiriwe aboro mu mitima ni ukuvuga aboro mu mitima imana ivuga ntibajya bamana inzara yo kubona imana ntibajya bamana inyota yo kuzobona imana abo nibo boro mu mitima imana yavuga mugabo bo bagomba badukundisha ubukene kugira ngo abazungu baje kudukoloniza badusahura ubutunzi bwose badusanganye batwita abahiriwe ariko bobo tubone ko umenga ngo ibyo barimo se by'Imana ikunda Imana yigeze ikunda umuntu ngo imubwire yuko yokena ngo nimukunda ariko urabona umuntu agwaye amavunja ateye igomwe ryara aba sympathetic darim umuntu agwaye ubuhoma n'inda zo mu mutwe uriko bavuga ngo nivyo Imana ishaka wapi icaka biri baho dukundisha ubukene Imana yako yatwemereye umugisha kavuga ati nzoheza ibiho by'amaboko yanyu bagatunga bakatwita abuzukuru b'Aburahamu mu kwizera yego nubwo batari muri cya gitabo cya Guinness sivyo kivuga abatunzi bose ngene bameze umunsi mu rutonde rw'abantu babayeho babakire Aburahamu sokuru yego yari umutunzi w'inka inzahaba amatongo menshi abahungu biwe ba Isaka ba data wacu sivyo urabyumva ntibara bakire wa ba Salomo bari batunze ibinganike byinshi cyane nukuri kandi bibiri kabishingira inta Salomo yatunze ibintu byinshi byinshi yero mwaye mutunzi w'inzahabu no munsi afise inzahabu zisumba ziri muri Vatican no munsi urabyumva mugabo no munsi bagaca baza mu nyuma ngo hahiriwe aboro gute baje intambara ya kabiri ihejeje guheza iwabo baza abene wabo bashonje inama iricara iberere sivyo baravuga bati tugabure Afrika niho hasigaye butunzi mu imbere yuko baza Leopold de umwami w'Ubirigi abagirisha inama strategy ase nibyo koko biranditse birahari nyene na discours yiwe birahari ibyo neza cyane ibivuga zoyikumvisha uravyumva bavuga ati mugende abamisiyonere mugende mwimenye imirongo mu basomera baca baza batubwira ngo aboro barahiriwe nibo bazobona Imana sivyo nta muntu azoya kubona Imana ngo nuko akize hazoya kubona Imana kubera yafanye ibyaha ntiyihane bakatwankisha ubutunzi bakavuga ngo iki ngo biragoye ko umutunzi yo kwinjira mu bwami bw'Imana ngo bigoye kujya ko ingamiya urayizi ndayizi indogo bashamo ndayizi urabyumva ngo ni nko kwicisha mu zuru ry'urushinga tibibaho ni impossible ntago bibaho noneho badukundisha ijuru badukundisha ubukene baratwiba dugaragara gutyo tugwara kwashi bore ko barya amagi y'inkoko ziwacu amata y'inka zacu ari bayanywa ubumara amasenge nibo baburiye twe turapfa bo barakira ibisigaye bakadutangisha amakori yitwa ngo namashikanwa sivyo n'impongano bitwa ngo n'abamisiyoneri amafaranga bamara kuyegeranya bakaruka bene wabo bakarya twe tugasigara hano dukunze ubukene baza gutwiba ubutare n'ibintu byose bimeze neza bakatwigisha ngo aho tuzobona ibintu byose bikayangana ku musozi ngo nibisigo bizoba byahateye ngo duce ngo dukoma induru ngo duhamagara misiyonere ngo baze babisengere kumbe twabonye zahabu n'amadiyama akupasa mugani uravyumva buriya bamara kuza bagaca baje ngo baje kuhahumanura ngo bahasengere bagaca babwira bene gihugu batere twumvikane kugira ibisigo ntibibajemwe uwo musozi muve ko mugenda handi hantu hari umusozi twasengeye wundi mujeko bagaca bahamagara abimba butare bakaza barabwimba bwose baratwara dusigara uko
erega ntabwo abesha ibi no mu myaka yasize abapasiteri benshi barabigize bakakubwira ngo uzane ibiheko vya kera ngo muzane ibiheko vya kera tubiturira ngo birimwo imiringa birimwo bijya bintu vya nkenerwa vya mbere iyo wowe ubizanye bakubwira ko bagomba kubiturira ariko bacu babitwara ahubwo pasiteri Hanizoni Mbahayaga muze tumuremere vrema tumuremere 500 tumuremere genda byemeje haro hepfo ndaza gushiraho nomero za Rumikasho zo mu ntara yaho 500 bikamugeraho nzo bimubwira ndamurondere twaguhaye 500 by'igitoro je kwanza ubwa mbere ndiyemeje 100 kuko uro mugabo nimvuga kure mubyumve neza imwitwaze ngo urumva ngo ariko ngo ari n'amafaranga uyo ngo harabakene woya ngo no munyamigambwe tureke ivyo nibibwa bibesha barabihigira 10 ababesha barabahigira 10 ariko abavugizi bukuri kuri hitoba jewe iyo ndiko navuga bino bintu hari abantu barabaza bati Moses ibintu wavuze wankoze ku mutima ni kuri n'amafaranga afise ndaguha mugabo jewe ndi nisake ni kuri ndi nisake ndemeye kuyiguhubwira umuntu tuma azayitore kubera iki ukuri banavuze cyane ngomba kuza kubitora ngaho ariko barabimbwira ngaho nimuze tumuremera no Isidore Mbahayaga tumwongera ingufu abandanye kuno kuri niwe mu pasiteri yuguruza yemera kavugisha n'ukuri mugabo abandi bobo ibi batemera kubivuga banigana iki ifaranga n'amashikana mwege mwese mukunda ukuri mwege mukunda ukuri please numara kunguhuza gucumbwira hano hepfo muri comment ndashiraho izi numero za Rumikasho 500 bikwira tumuhe umunyakuri tumwongere n'izindi ngufu wowe ufise inzigo wirekera abakunda ukuri dushigikira abakunda ukuri ngaho nyene kandi ubwo tunabimenye batubuza gusoma Bibiliya cyarazira Bibiliya byavugwa yuko ni wabonaho yakorokanye padiri canke missionnaire kanaka ntugakoreko ngo ivyo ni vya Mungu dusonera ngo ni wayibona ngo uce wiruka ku misiyoni uhamagare padiri aze kuyitora we ntiwokora koga kubera banka ko dusoma ibindi birimo bitubwira yuko Imana yaturemeye kuba batunzi Imana duha umugisha tugaheza tukaba bakire barabitunyegeza hari verse ivuga ngo Yesu yaravuze ngo simbasabiye ngo ubakure mwese aho wibarindiremo n'ubukene donc turindiremo hari ubukene abo baganira na Yesu ari numwe wumvise yashonje hari wumvise yishwe n'inzara bibaze kukurindira ahantu ari kukennye ibyo bimaze iki iyo rero ni pra y'abakoro baje kutubwira ivyo mugasiko bibiri yivuga hanyuma apote ibi igihe gishoboka dukurikije ibyo tubona mwisi ko bishoboka ko hari igihe gishobora kuzagera nimube mukivuga umuriro kuzatwika abantu ko abantu abapasiteri bakabibabuza wenda leta zikabyanga bizagenda gute ibiki ubwo nago bazabibahora intumwa za kera za mbere tugere mu cazo zabigenje gute zaranze hari kindi baze ko je none barazishe yagutinya gupfase ubu nutabivuga uko Imana bikubwiye ukavuga unezera abantu hoho ntuzopfa hega biravuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwana yego kandi gupfa si byo bibi kuko ubona ryama ugapfa unagira impanuka ugapfa ariko igikomeye ni ugupfa uzize ikintu cyiza ukorera abantu babimenye nimba winjiye mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza ntiwibaze ngo wagiye muri métier sans risque risque zirahari ibyo bishobora kuzoza ubu hari ko baravuga bati mugomba kumenya uburenganzira ibintu byose byiswe uburenganzira yego umugabo n'umugabo yabira uwundi babirana ngo n'uburenganzira baryamana bahuje ibitsina umugore cyangwa umukobwa yasambana agakororinda ngo n'uburenganzira ndetse bakavuta n'amabije yo gufasha abo bantu uno munsi urazi yuko amafaranga menshi atari kaja mu bashonje wapi atari kaja mu marero y'imfuvyi ari kaja mu batinganye ari kaja muri babandi bahuze ibitsina bisa uravyo ari kaja mu mavortema uno munsi urabe n'impare ziriko ziraba hagati ya Trump na Harris Kamala Harris baje baniganira ko president wa Amerika umwe avuga ati je nzoshigikira ko abantu bakororinda uwo ninde akamara kandi ura mugore mbona ari we rero bahaye bari kumva cyane isi kiragenda ijayo uriya muzehe nawe akateka ntibikunda rero izo ntambara zirahari abandi bazitegurire
bamenye ko tugeze mu bihe by'ibimaga bimwe Pawulo yavuga. ushobora kuba tugeze kure. Urabyumva? Ako se apotre, ni Imana yaguhaye irishurirwa, waricaye biraza kugira ngo, kuko uri mu bapasiteri bamwe badakunda, abapasiteri bagenzi bawe bamwe badakunda. Kubera iki? Rimwe na rimwe uba uri kuzitira inzira oya, abatankunda ntibajya bigisha ibinyoma byacakira byo guhumanura abantu badahumanye, ibintu byo kubuza abantu gukora. Kandi birivuga ati nimukore nzoheza ibikorwa by'amaboko yanyu. Bibiliya ivuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Pawulo yaravuze ati udakoze ntakarye. Uravyumva? Imana honyine yabwiye uriya mugabo Adamu kuva bahejeje gukosha na Eva bakumvira yanzoka, yavuze ati ndakubwiza ukuri, muzarya wahora urya ibyagusa muri Edeni, ariko ubu kugira urye uzobanza kugira ngo uruhe icyuya kibi. None abantu bariko babuzwa gukora ngo no gucakira. Hama twebwe tuzi ko atari byo duceceke. Erega ukuri n'ikinyoma biri mu rubuga rw'intambara. N'aya mareta n'ibihugu byose ubona bigwana ni ibintu bibiri bihanganye, ukuri n'ikinyoma. Abo rero bazokwamaho kandi bazovaho, kuko Yesu yavuze ngo hazoza benshi imbere. Matayo 24 yavuze ati hazokwaduka benshi bigira bavugishwa bahovya abantu. Uno munsi ndakubwira namenye igitangaza. Yesu yavuze ati ngomba gusenga. Ja mu cyumba cyawe usenge ugare. Data yumvira mu mpisho azokumva kandi agusubize. Yego. Sivyo? Ni waje kugira ngo wisonzeshe yakuye Bibiliya ubishira ku mastati. Yego. Hoya Yesu yavuze atumviriza uce wiyoga wisiga n'amavuta ntihagire umuntu abona kumenga urafise akantu ko kudafungura. Ntubivuge. Yego. Mugabo no munsi abantu baje muri 5 yagera kuwa kabiri akabishira kuri stati ngo Imana ngo kumusugira kabiri w'amasengesho nguri kiraduhishurira ibintu gute wereka abantu kuri gusenga. Wabaye indya yavuze ngo ntimube nkazandyaje z'abafarisayo zisengera mu mayira abiri ngo abantu bose bazimenye bamenye ko mwasenze. Oya, woja gusenga gute watwaye kamera ukaja kwifotora uryamye munsi y'igitanda rakibuye upfukamye mu mazi ukavuga ngo Imana ngo hano ngo ntiyumva ngo izokumva uri ku musozi. Imana ntigira rezo mu kiyaya wayize mutiyene gacanke rezo iba yakatitse. Tibishoboka siko bimeze. Imana huri hose rakumva. Mugabo no munsi bari ku misozi y'umusengesho kasi bibi kujayo. Muga nuko bamaze gukura mu bantu ngo Imana icumvira amasengesho yo mu cyumba ticumvira ahahe. Yesu yabwiye wa Musamariya kazi. Yego. Ati ibyo byo shiro uri kurandatira suko igihe gikwiye kandi kirageze. Aha basenga data bose bamusengera he mukuri no muri mpwemu ni ku musozi uyuhaho none mukuri ni ku musozi uyu. Hari abantu biriko baragurisha amavuta uducupa baje kubuganizamo amavuta ya oki baguze muri ville ikibido kimwe bakigura 50,000 bamara bakigurisha miliyoni n'imiliyoni bashira mu ducupa duto ngo namavuta ngo ahumanuye akubwira ngo izere ngo cakira. Sivyo? Muga wewe ntakubwira ngo ndacakiye haragera igihe avuga ati banza muyazana. Sivyo? Wagacakira yo mu muhaye akayabika yamara gushika ku giti girashaka akagura imodoka nziza akubakamwe inzu hama akafata amavakanse abana bakiga iburaya akakubesha ngo byose ngo vyakoretse mu kwizera najya mwamuhaye. Mwe mwayahawe nane mu nyuma ko mwaciye mureka kuja gukora. Tugomba kuvuga ukuri abantu bagahumuka. Igihugu ntikizotezwa imbere n'amasengesho yonyene. Amasengesho adaherekejwe n'ibikorwa tiyotuma igihugu gitera imbere. Oya rwose. Tiyotuma imiryango itera imbere. N'urugo rwawe ntirwa. Amasengesho ntatora isuka ngo aje kurima. Oya. Itongo ririndiriye ko umuntu arima agashiramwe ifumbire akabagara agakoresha amaboko hama kimbura abantu bakabaho neza. Mugabo no munsi hariho amasengera mwamwe kugira no kubone pastor umubwira ibibazo byawe bashizeho condition yuko utashobora kumubona utaguze agacupa k'amavuta ngo banze ugende ugatwaye iwega mwibutiki we haje bita ngo mwibutiki mwisengera akaba ari ukagurira niko bikondisiyo. Genda ubanze ugure agacupa k'amavuta niho uzobona pastor. Genda ugure agatabo kanaka yanditse karimo ibintu by'ibifutifuti ugende ukagure hamubone kubona pastor. Bafise abasekreteri bafise n'abajejwe kontabilite
aho wawe utahaciye ngo winjiranire si nkijya winjirana kwa muganga ugiye gukonsulta dogiteri ntibakibona abapasitori babo. Erega ntabesho urugwimanuel mubona ngaha apotre rugwimanuel rwa rundi ruheruka gutuka uyu apotre Mbayaga ruvuga ko ngo byacakira ngo ari uburofa n'ubuki ni kuri ndabariye kuzina ry'Imana uko agenda mu rushingiro kwa Emmanuel canke kubonana nawe atakugurishe ko ico gitabo hano Mbayaga avuze ko cyanditse mu burofa rofa nyene ntakwemera yuko bamubonana umbwira baza abantu bose bahasengera amavuta n'igitabo hama ngo n'abantu b'Imana inyuma y'izimbwa